Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi iKristu kaNazaretha. Isabatha yesininzi siphathela umfundisi uhlakani wasicilongweni kosimosisa. Umthandazo wesabatha. Imini yesabatha bayibethe kwabangcwele. Nkulunkulu omuhle, ngiyacela Nkosi yamakhosi umfundisi wakho ngoba ngilekelela umfundisi uMathendwa inkosi yomphriestesses. Somthandazo wesabatha isihlabelo senkumbuzo izizukulwane lenkumbuzo yokusila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngenu Jehova Nazaretha. Amen. Baba osika sezulwini. Ngumntwana omncane Nkosi. Kodwa bezulwini akubukwanga ubuncane bami. Nkulunkulu omhle ubonile kufanele kube khona ongithuma khona. Ngiyavuma Nkosi bangithume ezulwini ngicela ungabi ngedwa ke simakade umhle ube khona eduze kwami ungonakala umsebenzi wakho Nkosi nabakithi bangaliwa ngami. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhlini bamaNazaretha. Zikhonze ezinhle uthunywa nomntwana onjengami nje nongakwazi mhlawumbe ukukhuluma kahle kodwa uNkulunkulu ubonile ukuthi kufanele angithume. amaNazaretha amahle umuntu uyakhulume kahle ngendaba yakwabo kulapho ephakelwa ngakhona uyalazi kwabo ukuthi liphila kanjani. Nami ngizokhuluma indaba yakwethu yalapha ekuhleli bamaNazaretha yongozi. Zikhonze ezinhle bonke abantu balapha nje
balalela umnikazi abanye bashisa iphepho besuka emakhaya babi ukuthi baye emhlanganweni sesikhona ke emhlanganweni sicela ukungaliwa kodwa ezulwini okwaliwa ezulwini ukuphambana nemithetho ebekiwe uNkulunkulu ngizocela nje amavesi ambalwa phakona onayini Nena nonke eliphuma ePhalamende
usibusise zikhonze ezinhle siphambi komnikazi onyazi lwezulu sinamakhosi nemindeni yethu uthi uNkulunkulu ngolusuku ebhale eBhayibhelini uthi asenza abantu basifuze uGenesis 1:26 ukuze babuse phezu kwako konke lokhu akudalile uNkulunkulu ukona uncube uGenesis 1:26 malaza bethu amahle sizokhuluma indaba kaShembe uShembe uNkulunkulu wabathanda abantu emandulo wese ebona ukuthi ungcola ehle yena ezebantu inyanga ezulu usuku lo mfana wayenenhliziyo encane Jesu sathi masimthonga indaba kaShembe yaziwa umuntu sase siyabona unenhliziyo encane kube kwakuya ngaya bese labhubhiswa uthi kodwa sase siyahlangana sesiyabona ukuthi kufanele kwehle thina size emhlabeni uthi wayekhaya nje ethelweni wayekhuluma nathi ekhaya kithi esamthumayo sathakeze emhlabeni funda uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinqawuzelayo emhlabeni. Inkosi ubusise. uNkulunkulu uthi asenze abantu basifuze. Ufuze uNkulunkulu wenza imithetho unyazi uyibekile. Lokhu ubombele efikile abantwana baNkulunkulu akakaze aphumule. Isikhathi esiningi ukuthi uma uNkulunkulu eshintsha ibhanji akhathazeke bese kusendela zonke inambuzane eduze kwelambe elikhanyayo. Akekho ongafuna ukusondela nosizo olungasho lutho. Nathi sesisho sithi sibheke uShembe kuyena obheke wena. Malazarete mahle isikhathi esiningi uma uNkulunkulu eshintsha ibhanji kuba khona ukukhathazeka uma sebuya isifike sezeka esihlabeni sakhe. Bantwana abahle ziningi izinto ezenzeke uyibone umuvu ukuthi lokhu bekungafanele. Ngoba abantu abaningi isikhathi esiningi babheka inzuzo noma babheka imali noma babheka umcebo. Uzofundela lapha kuDeuteronomy 6 uqale ngo-1 ugcine ku-9. Amen, amen.
nezahlulelo uJehova uNkulunkulu wenu ayala ukuba nifundiswe khona niwenze ezweni eniyakulo ukulidla 2 ukuze umesabe uJehova uNkulunkulu wakho ugcine zonke izimiso zakhe nemiyalo yakhe engikuyala ngakho wena nendodana yakho nendodana yakho zonke izinsuku zokuhamba kwakho kwandiswe imihla yakho 3 yizwa-ke Israyeli uqaphele ukwenza ukuba kuba kuhle kuwe nande ngamandla njengalokho uJehova uNkulunkulu wawihlo wakuthembisa khona ezweni elivame ubisi nezinyosi. Inkosi Nkosi. Amen. Makazelethe kahle kaNkulunkulu lapha eMbeka. Inkosi inyanga yezilaka yanikeza umsimithi umsimithi. Umfana wekwishi uKE Masinga umsimithi. Wanikibozo uthi Masinga makazalethe nithi mina uShembe inkosi yamakhosi kodwa nazi ukuthi waqala nini lokho. Uthi uKE Masinga uthi mina ngangikhona mhla uqala ukuthi uShembe inkosi yamakhosi. Uthi kumhlazana umafuzela ebizingonyama yawadla amahlahla ezoyikhombisa uShembe uthi kunomuntu oxakile la. Thina sifundile siyayazi nenkolo kodwa kunomuntu owenza izinto ezisimangaliso lasilo. Akuzobona lo muntu eduze. Uthi Masinga ngalo suku wayesengumfana yena. Uthi wayephatha ubhaqa bexoxa endlini okhela ubhaqa macisha okhela olunye kanjalo. Lazingakaniki ibali. Uthi wathi mayiqhamuka uBhombela buhlatshelela umakhulu kancane. Uthi wayesethi ingonyama uye okhuluma ngaye. Uthi wafuzela uyena-ke lo muntu engithi awuzombona silo. Uthi ingonyama ijabulele umuntu lo. Wayesehla esihlalweni esesinikeza uBhombela wathi uBhombela cha ngonyama. Ngeke mhlali esihlalweni kathi sihleli ingonyama ngizohlala esiceshini. Uthi base basibanga isihlalo uthi ngonyama yathi cha Shembe ngicela ukuthatha isihlalo uhlale kuso yini ngizohlala esiceshini. Uthi noBhombela washo njalo. Uthi wayesezithi ngonyama mina ngiyinkosi la emhlabeni kodwa wena uyinkosi yamakhosi ngoba uyinkosi lapha nasezulwini. Uthi ayisithi-ke inamhlathi inkosi enkosise mntanami yahlala wasekulanda esinye isihlalo wasebehlala bobabili. Makazalethe kahle wakhuluma uMasinga inkosi ezinhle. Uthi wahamba nohambo yena engazi ukuthi uShembe ubani. Uthi Masinga mina ngithi uSanti uNkulunkulu wathi igama lokuthi
ubaba noma engabizwa ngobishop noma ngabizwa ngani umprofeti uthakulingani noShembe konke lokho wathi nokuthi uphapha uthakulingani noShembe kodwa kwawusanti uNkulunkulu yikona ukulingana noShembe amen manje lethamashe ngiyemthanda ukugijima mangithunyiwe sheshe ngibuye la ngithunywe khona angazi ikhonze ezinhle ukuthi wena thina siyambona yini ukuthi ubani ngoba usuku uNkulunkulu uyakwazi ukuyifihla phakathi kwabantu njengoba abantu uyazifihile nje ithi ndoda wangu bese usuku sisephakameni ithi yathule uma wayo ihambisa amakinati babamkhulu ayikazikiwe uthi ekhangela emva kwabamkhulu ethandazela amandiya uthi ebhekene kwabamkhulu enamaphiko ashaya phansi uthi mayewathi amaphiko aphalaza amandiya njalo mayewathi amaphiko uthi wayesezwa kwabamkhulu khona umbonayo wesephenduka waseyaphela amaphiko wasekuthini mfana othini mama kwasabeka lapho nikabakhosazana babeka uyafika lo ungobese uthe ekhaya mama kanti umkhulu namaphiko yini uthi wena awamaphiko ani kuba akana maphiko uthi ngobele kahle namaphiko kwabamkhulu namaphiko ubethu wonyakaze wathi umoya wakhe wamaphiko thele mandini aphalaza mandini angazi bantwana basha baNkulunkulu ithi indoda lapha ya eJudiya ngokulatha usobala nje uthi umnikazi musho umntu wemnyameni angaduke emini yale kamwe indoda ilolisandla ithi ikhombisa umfundisi ucele ithi ngibona mina uthi lo mfundisi ngiyaqona ngeshiwe yini uhole bandla ngoba nginjile ngoba nalo uyafana nami mana zaletha manje awazi noma isono siyaphela yini ngokunikelelwa kanye ngoba umoya wabele khona izolo mhlawumbe sekhona abebe neminyango yabo ethi umnyango wami lo abantu siyavuka neminyango mana zaletha lithi hawo uthini uthi ufikaze nini izandla angazi inyama yethu yafana kodwa usheba bafana nomunye umuntu ithi kwasemakhosina mina imbumbe yakumbathina alikaze limbumbe omunye umuntu angazi ngoyifonisa nonyazi ukuthi konje imbumba lakini liyafana yini nelabo mkhembe usuke ekhaya uthi uzehleli bese ufika lapha uzobheka izinto ezifanele ukungena nengafanele ukungena kubini la ekhaya usuke abafanele ukuhlala ehlale nabafanele ukuhlala ehlale awumana zalethu singalaso mina nonke enfume valameni nawe wesola nawe mithetho
uthiko lwaJehova luthengiswa ababekhona kwalanda indoda kwamanimela angazi obaba basazi lolu indoda kwamanimela yisiwa khona la wathi izolungisa indlela yokuhamba kwenkosi lembele la wolusuku kunomkwena umuntu ayiphethe uhlelo kokunkosana yathikazi uthi unkosana yathikazi akekho umuntu ngaphandle kwababa omncane shinyanga izulu kodwa kwathi 1 2 3 kwathi sefanele hambe unyazi ungathi uthi ngobili kusale khuphuka umunye emva kwakhe angazi noma wayebala lapho yenaye kwathi indaba ilapha kithi maNazaretha ithile siqala ukuthi wena kanti isona kufanele yisho wena kufanele awusiyo wena noma nafanele baba wami kodwa uyena baba maNazaretha mahle asingangeni endlini yabashembe ngoba kasiyazi indlu yabashembe ngiyabashembe nje kodwa asicabanga ukuthi wafika kanjani ekhaya uyazi bakhona abantu abanye abafika ngentanda yokuthanda umgidi abanye babona amaNazaretha emahle abanye bafika begula abanye bafika benakho ukuqaleka kodwa cabanga ukuthi wafika kanjani ubuye lokho phela bese ucabanga ukuthi waye mhlanga hamba ngohamba ngayiphi indlela ngisoya lapho kuyiwa khona ngoba phambili munye khona unyazi lezulu amen lento lesayikhuza lapha maNazaretha ikazi engeke iphindwe kabili sesa kulona omunye phambili kudala omkhulu kakhulu ngithi ngiyabona mase beqala ukudidizela ngithi yabona ingcwele sayikhuza lapha thina ngazi ngathi hawu ubani ophethe ikhamera ekhaya ngisho ukubalela ilanga kuthi kwayibonasi lezulu lapha maNazaretha bahleka kuNkulunkulu lengcwele sayikhuza la yaruphelelisa unyazi lezulu ebongozi hayi khona bekhuluma ekseni kukhona ukuphumbuta noma enye uyifune noma uyifise ukuthi engathi ngenzeka kanje maNazaretha mahle kaNkulunkulu akekho esimbhekile thina luthi imunyazi uthi ushembe asingabosho ukuthi siyaphupha ngangithandaza kwesemakhosi usuku lemini ngithandaza ukuthi icala siwine bayezwa abantwana baNkulunkulu amen ngangiphansi phezulu njalo ngifuna ngiphaphame ngithandaza inkosi ngicela ungasithumazi ayisefika ukhokhela ukuthi uyazizulu uthi mfundisi ngithi baba uthi lalela lesi sinqumo esizophuma singawethusi ngisashunga mina lathi lo muntu kayasengazi ukuthi vele uzohamba kanje ngokushila umnikazi uthi sekuthusa isinqumo esizophuma mina ngisashunga ushunga bakhe nabangesiba abalayikana bantwana bahle kaNkulunkulu sifuna indlela yokuyekhaya singathi uNkulunkulu singeze saliwa ingasilahlekeli indlela kaJehova ngoba akekho esimbhekile kodwa kwethu asibemunye emsebenzini kaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu ajabule ngathi laba bantu abana ekhaya
uJuly ngengamemeza omunye ngithi lo July ngathi wokuvala bonke abantu beze onyazini maNazaretha amen awuhambeni kuyaphithizela nje bafuna umnikazi wabo uyazi mangabe unyazi namhlanje bathi cha usala lapha enaneni maNazaretha Mwesale mutho wena ufuna umuzi walapha ebuhleni ungasala wedwa nekhova nje lapha eshadini ngoba abantu bayamazi umnikazi wabo uma sibona ishele awona lapha emthethweni angani uzoya wabheka bezayo ngoba balandela umnikazi kuzobe kunjalo nje konke noma ngafika into ngiyifuna ezindoma Tata pelino uzofika phakathi ngoba kolutho uNkulunkulu usonyazini uNkulunkulu uyazizwe maNazaretha mahle kaNkulunkulu kasingayifune into izobala singathi uNkulunkulu angasipitanga siyalisise lezingane zethu singalahleki bantwana bakaNhliziyo singalani futhi kodwa kuphela ukuthi asihambe ngendlela belefuna uNkulunkulu abantu bangaka nje bazosindiswa uNkulunkulu awufundi uMathewu 15:30 ukuthi kwangena lapha ekhaya awenzeke nibe khona neshort uyazi thina sineshort emncane lokungayibali abalishela akekho wabala ukuthi mangaki Nengi wesokudongeleza shedalo kumfana ngabe ngangile umfundisi othini uMlajawo zathi besekukele uthi umfana halisana sengahamba mina sithi hayi sithi mhlawumbe uyothi wena uthi hayi bohalisana ngihamba manje wathatha induku zithi wathi usizana wehla njalo umfana esepakwe umsiphere wafika othini amen wase usondela kuye izicuku eziningi nesondele izicuku eziningi kwabonyazi nezinyonga ikhona nezimpumpude ikhona bemvakwana nezimungulu nabangakwazi ukukhuluma bakhona nezilima nalabetazamanje bakhona nabanye abaningi nabantu abaningi zaba ngasenyaweni zakhe zaba ngasenyaweni zonyazi lezo baguqa phambi kwakhe enyaweni babika insizwe zabo abantwana bathi baNkulunkulu inkosi John 6:2 uqale phansi ngiyegijime ngibalekele isikhathi sikaJehova uma ngithule ngiyagijima samlandela isikhulu esikhulu lesikhulu esikhulu ebengikhuluma ngaso esigcwelela kuze kwashona lezansi sasilandela umnikazi unyazi wezulu ngokuba ngani babona isibonakaliso azenzayo kwabagulayo inkosi inkosise babona ibona azenzayo kubantu abagulayo beshiya bawilshe abo bavuke bamlandele uNkulunkulu khona izinhle sihlala phansi yasizwe uNkulunkulu amen lapha ngithi ngiyacela uNkulunkulu angisize ingane zami zonke zimlandele uSimakade kunomfana ohlehla kancane kodwa akaphuze kabhima ngezizwe kodwa yavilapha nje maNazaretha uMathara umfana ngikhuluma ngaye usho njalo sakwethu wathi ukhuluma ngomkakhe lo mfana ngikhuluma ngaye phakathi ezinhle mina ngikanye namasiniya ekushayeleni ngangibimbiza lebhasi ngizohamba ntambama sebehamba nogandaganda bawuKristabathi uma sengibona isikhathi ayisengihamba ngesikhathi sami sesishayile kwangena ucingo
uthi umfana malume ukanti udingekile ulele phezu kwakho siya ngashi ibhasi iduma ngathatha imoto ngagijima ngafika ukana kanti ubheke phezulu ushela esifubeni uthi baba uthi nyazi lwezulu hawu uNkulunkulu wabantu ngisize wathi baba uNkulunkulu wenze njalo ukana kanti 45,000 ibheke phezulu masoda dra phezulu ushela esifubeni umfana wami umekati tete dakala esifubeni uthi baba uNkulunkulu ngizongibhaleze njani naye anosa ngathola imoto ibhekelele sekumnyama ngafuna ujeke ngangathi izokwenza njani ngabebeza ngafuna itshe ngazama ubeka ujeke uyakhala umfana utawunyazi lwezulu hawu uNkulunkulu wabantu nisize baba ungakushiyi ngathi ingane yami izofuna phambi kwami ngayaluza Manazarethe ngathi na ngizama ukujeka uPhalamati umntwana wakhala kumfana kumame kumzimba shebe uNkulunkulu nyazi lwezulu angazi wahlala inyanga ezindaba esibhedlela inyanga nje iningi noma iminyaka ngasi wanqamba amapayipi wanqamba indawo yokuchitha amanzi waye ebhola nje eceleni uzama ukuchitha amanzi Kumelike ngathi uNkulunkulu uze ingane yami ifele phambi kwami pho Manazaretha ngahle ngethuka kakhulu sisesibonisweni engangibika nje inkinga zami ngathi ngiyasibona ukuthi ngiyazi umfundisi ngithi ngosemakhosi uthi usenjani umfana wami yazawukala kanti ngethuka kakhulu ngoba ngangazi ukuba uhleli wasi zonke lezi zinto uthi usenjani umfana wami yazawukala kanti awushebe uNkulunkulu nyazizwe Ngathi baba uyase uthi kodwa yakwazi ukutholela abayochama eshinteni inkulu kakhulu kwemfana ngithule uyohamba nanga ulogana kananga imoto uyihambela ngase akasena lutho umntana nami ngicela uNkulunkulu ambuyise nebephokozo thando ngathi thatha nasi intondolo yakho uyobonga nyazini icilungwe Manazaretha nahle unike singakhuluma unyazi lwezulu sekwezi hlendani sizawukhuluma sezidlala phansi eyawatshembeni lapha komhlabeni ngani uthi mfundisi awukahle ngitsheleza ngithi komhlabeni ngani Ngithi bekwenze ngempilo sesifikile unyazi uthi lesishaka sesibekwe sentombazane sesizocela ukuphila uthi wathi basukudumo uthi hey uhlangana unyazi uthi isishaka sesifike kwenza bheka kubo bathi mambele nalo bale bamkhosha bebamfuna sesekhaya awwenze njalo uthi mina ngibona abantu basuka umuntu uhlaleleni laphansi umuntu wasukela uHaneso vele bale babhekekayo Manazaretha bahle sifunani hayi musakubuka inyanga ufana kwayo inyanga ukashilo uNkulunkulu ufuna sinamo yazi mesingaboni yazipilo bale ephinde sondelela kodwa uzifikile hayi musubuka lewe lusuthi umuntu uyazi ngelinye ilanga uNkulunkulu bayifihla into yakho ifihla nje esikole nawe nje mawufihla into yakho ifihla esikoleni uyazi sekwele bafundisi basesekoleni abanye basengomeni abanye basashaye iduku lapha ubafikile uNkulunkulu uyazi uba kanjani musu kama ngakawani ukuthi ngoba uyamazi lo ukuthi uyashaya iduku usuka abantu namanje usashaya iduku hayi ngiyumfundisi phela manje angishaya iduku uNkulunkulu uyifihlile lapha emfihla khona usukuthatha lento ongayazi usifenze neyisolo Bantwana bahle khoze sihle ngithunyiwe novalo kwemina lokuthi ngifuna ukukhuza ngiyengijile ngisho ngibuyela ngithunywe khona singathi uNkulunkulu angasenza singaniwe ikhonze sihle uningi ngabe ngiyacenga nasemaphepheni la kahulumeni iBhayibheli kodwa hayi ngoba isiyephosa Nkosi ngibale ngesikhathi sakho Nkosi ngingaze ngijeze ezulwini
singathi uNkulunkulu ngasiphi inhlanhla yokuba silotshwe kuloJulayi ikhona into efanele siyifune nathi uyifunda konke loJulayi ngabe khona nomunye ongizawuthola uJulayi mhlawumbe wogcina lo uphila yenza kahle impela kaNkulunkulu ngoba mhlawumbe wogcina lo uphila bona intando yokuphila kwakho kodwa uyeke ukwenza izinto eziphambene noNkulunkulu ngoba uzolahlwa usekho lapha nganene uNkulunkulu muhle Nkosi yasezulwini isandla sakho singcwele phezu kwezandla zonke baba ngiyacela Nkosi ngakho ubuyisele emhlalweni sasezulwini inkosi yokuthi sizulayo amen Dona ngizothi umfundisi wenkosi usizimbusise Sizobala inkonzo yethu manje ngesikabelelo seshumi nanhlanu 15 sizocela umshumayeli uNgcobo wasesekuwa number 2 sola sicela inkosi imbusise Siyethe simakathe